Kristo Yezu akuzwe. Ni Marie Clarisse Mukandengo. Umunsi w'ejo nijoro nibwo nababwiraga yuko ku itariki 4 z'ukwa kabiri aribwo nasezeranye. Nuvuga ngo nasezeranye kuri 4 z'ukwa kabiri 2012. Ejo twari kuri 4 z'ukwa kabiri 2026. Bivuze ko nari nujuje imyaka 14. Ndi umubyeyi wubatse, ndi umumama w'abana 5 n'umugabo. Kristo Yezu akuzwe. Muri make rero urugendo rwanjye rwo gushaka ushobora kuba ubizi cyangwa utabizi, ariko nabaho mu rugo rwanjye ntabwo nigeze mbona umugabo wanjye asinzira byibuze amasaha arenze 2 mu ijoro. Kristo Yezu akuzwe. Ikintu navuga Imana yankoreye, buriya Imana ukuntu idukunda igira gutya ikaduha mu gihe gikwiriye. Nahoraga mvuga ese Mana, uyu mugabo ese ni ibibazo by'iwabo, ese ni ibibazo by'iwacu, ese ni ibiki bimubuza gusinzira? Kristo Yezu akuzwe. Ikintu cyaje kuntungurana n'izi saha rero ni uko ubu asigaye asinzira akagera mu gitondo